nagira rero mpe ijambo coach Olivier abanze atubwire icyatumye baza kuturamutsa ngaha ari hanyuma acema akaryo directeur general nawe nyine amwishyura y'amahoro n'ubukungu cyacu nk'uko bivuze icyatumye tuza ngaha kuramutsa nuko murabona mwaraje mwatwereka ko dushyigikira ibikorwa mwaza ku kibuga hajya umuntu agusaza bakubwira abakweretse aho bakurikirana hafi nico gituma twavugutireka icyo kubaramutsa babone ko hajya umuntu akubwira akantu gakinanye hajya nuko twari mwiteguye rwose benshi ntibabonye n'ija mugataza bati ko mubize muza mukaturamutsa n'ubu muzo n'ababujije nayo guseka abari munsi y'imyaka 12 turabona ko n'ababaye bikurikira mukaza natwe mukaturaba no kubatirika natwe basubize mu ndima kubera yuko bakoze n'abaye gusa amata bakiri n'abahaye seshane n'abazi ko amata ari ikintu gikomeye rwose buri umwe umuntu ushobora gufasha mu bintu by'izangabo nta ngufu nibaze rero ko cabaye ikintu ciza rwose bituma na ya morale twaba tuvuga y'abakinnyi ituruka kuko nk'uko mu munsi twari dusa urugamba atari ruto urugamba rukomeye rwose urukino rwa nyuma twagiye n'umurwanda mwaravyiboneye kuri stade hari abantu benshi baje gushigikira izindi nzira mwadushikiye mu kuduha ibyo tufungura kugira dukomere nibaze no hanyuma muzubigire mwanya mukwege uyindi mwanya discipline kuko ibintu dukora ni ibintu byiza rwose ko bizofasha abarundi n'abarundi mu gutera imbere hajya umukinnyi wese yamavuga n'ibyo byokina avuga n'amaziwa mu Kiswahili kuko bazi kuvuga muri mani Kiswahili cyane cyavuga ati nta mata umunsi igihe asabira siporo icyambere avuga ati nta mata mu kubera nakoresheje kuko karimo nibatse ko nzuye baganya bitarenga rwandanye no gushikira mukomishwashwa n'abandi kugira muri benshi tubaye benshi baza ko bakaze tugira tuvushwa twifuza hose iyi ntambwe ya mbere tugize ko bitangira rero dusubira inyuma tubandanye gushikira abantu bafasha tube benshi bibaze rero ko tuzobana n'ibibazo bakoze gushimira shaka sabe deje amuhe kaje tsamukuru J'aimerais remercier la Société naturelle du Burundi pour les efforts fournis dans notre football. Ces efforts nous permettront de progresser dans le domaine de notre discipline. Natila aller vers l'avant et agrandir les relations dans les autres disciplines. Pour le développement du football en particulier et dans les autres disciplines, car tous nous sommes les enfants du pays. Merci encore une fois pour l'honneur que vous me faites.